кандай угулуп жатат? Байланыш кандай? Жазыңыздар. Жакшы эле көрүп жатабы? Баардыгы угулуп жатабы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Анда биздин түз эфирге кош келиптирсиз, Азат мырза. Бизде азыр кичинеден кошулуп атат биздин катталуучуларыбыз. Анда биз четинен баштай берели. Азыркы кезде ушу телефондук алдамчылык, финансылык алдамчылык көрүнүшү негизи эле коомубузда абдан чоң көйгөйдү жаратып келүүдө. Бул тапта Улуттук банк кандай чараларды көрүп жатат деген жөнүндө суроо туулат да. Финансылык алдамчылыкка бөгөт коюу боюнча Улуттук банк тарабынан токтотуп туруу онлайн кредит берүүдө токтотуп туруу мезгилин киргизүү боюнча токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду. Жана биз бүгүн түз эфирде ушу токтотуп туруу мезгили деген эмне деген суроодо талкууламакчыбыз. Ал эми биздин коногубуз Азат Садыков, Улуттук банктын Санарип банк операцияларынын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болот. Азат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кесиптеш? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Анда ушул баштай берели четинен, катуураак дагы сүйлөшсөңүз болот. Үнүн чыгарткой. Ушу биринчи ушудан баштасак да, негизи эле биздин өлкөдө онлайн кредит берүү көрүнүшү канчадан бери, качан башталган, канчадан бери уланып келатат? Рахмат. Технологиялардын өнүгүшү менен жана санариптештирүү алкагында Улуттук банк 2019 жылдан тартып коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга электрондук кол тамга коюу менен кредиттерди берүү мүмкүнчүлүк берген. Азыркы убакта бүгүнкү күндө айтып кетсек, ченемдер коюлганда бул электрондук кол тамга менен кредит берүүдө коммерциялык банктарга жөнөкөй электрондук кол тамга менен 200 000 сомго чейин, ал эми күчөтүлгөн электрондук кол тамга менен коюлган кредиттерге 300 000 сомго чейин коюлган чендер болгон. Ал эми микрофинансылык уюмдарга жөнөкөй электрондук кол тамга менен 15 000 сомго чейин коюлган, күчөтүлгөн электрондук кол тамга менен 150 000 сомго чейин коюлган. Мындан тышкары айтып кетсем, 2020 жылда коронавирус инфекциясынын жайылган мезгилинде Улуттук банк кардарларды аралыктан тейлүү режимде идентификациялоо жана верификациялоо тартибин бекитилген. Ага ылайык карантиндик чектөөлөрдү киргизүү шартында бекитилген лимиттердин чегинде банктардын операцияларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилген. Бул тартип фото жана видео байланыш боюнча идентификациялоону карайт. Демек, аралыктан кредит берүү бул деген биз элде көбүрөөк колдонуп келаткан бул онлайн кредит деген ошентип банк термини менен ошондой болот, түшүндүрүп кетели. Анда ошо онлайн кредитте алдамчылык көп болуп жаткандыгына байланыштуу Улуттук банк токтотуп туруу мезгилин киргизүү демилгесин көтөрүп чыкты. Ушул механизм тууралуу кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз. Азыркы учурда Улуттук банк өзүнүн ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Бул долбоор жарандардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн иштелип чыккан жана онлайн кредиттерди берүүдө токтотуп туруу мезгилин киргизүүнү карайт. Токтотуп туруу мезгили бул кардарга онлайн кредит алуу үчүн кайрылгандан кийин ойлонууга берилген убакыт. Биздин демилгебиз боюнча бул убакыттын ичинде акча которууга мүмкүн эмес. Демек, бул токтотуп туруу мезгили жалаң гана онлайн кредит алган жарандарга багытталабы же бардык эле жарандарга? Бул сунушталган ченемдик укуктук актынын долбоору онлайн кредиттерге гана кароону камтыйт. Анткени бул азыркы убакта шылымдардын көбөйүшүн байкоодо бизге көп арыздар түшүп атат. Ошол себептен биз ошондой долбоорду коомдук талкууга чыгардык. Онлайн кредиттерге гана бул токтотуп туруу мезгилин киргизүүнү. Ушул токтомго ылайык ошо буга дагы кандай нерселер, жаңылыктар кирет да?
ошол тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, токтотуп туруу бир канча бир саатқабы же болбосо ошол эле кредиттин суммасына карата кандайдыр бир мөөнөттөр каралганбы, ошол тууралуу токтолсоңуз. Рахмат. Биздин коомдук талкууга чыгарылган долбоор алкагында токтотуп туруу мезгилинин узактыгы кредиттин суммасына жараша сунуштап жатабыз. Мисалы, банктар үчүн 50 000 сомго чейин кредиттерди 3 саат, 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин 6 саат, 100 000 сомдон жогору кредиттерге 24 саат ченем коюп атабыз. Микрофинансылык уюмдар үчүн 15 000 сомго чейин онлайн кредиттерге 3 саат, 15 000 сомдон жогору онлайн кредиттерге 24 саат. Дагы айтып кетсем, токтотуп туруу мезгилинде финанс кредит уюмдар кардарларга кредитти тариздетүү үчүн тариздетүүгө тастыктама алуу үчүн контролдук чалуу жасоого милдеттүү. Банк контролдук чалуу үчүн суроолорду өз алдынча аныктайт. Сүйлөшүүнүн жазуусу кардар электрондук досьесинде сакталышы керек биздин сунуш боюнча. Жана контролдук чалуу болбосо кардарга акча которулбайт деп коомдук талкууга чыгардык бул долбоорду. Бул сиз жана айтып кеткендей эле сунуш онлайн кредиттөөдө шылымдардын көбөйүшүнө байланыштуу киргизип жатат. Токтотуп туруу мезгилин киргизүү жана контролдук чалуулар жарандардын ойлонулбаган чечимдеринен жана шылымдардын схемасын коргоого жардам берет деп биз күтүп жатабыз. Бул банк системасына болгон ишенимди жогорулатат жана Кыргыз Республикасына санариптик финансылык кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүүгө өлкө түзөт деп биз күтүп жатабыз. Демек ошону да толуктап кетсек, мисалы үчүн мен кредит алам да онлайн, баардык талаптарды ошондой запрос кылам, талап кылам. Ошондо мен эгер 200 000 алсам, ошондо канча саат деп айтып кеттиңиз? 200 000 сом, мисалы сиз коммерциялык банктардан онлайн кредит алам десеңиз, 200 000 сомго чейин болуп калса, бул 24 саат токтотуп туруу мезгилин күтүүгө. Шыр берилбейт, а буга чейин шыр берилчү беле? Кандай болчу эле механизм? Азыркы ченемдик укуктук актыларына ылайык онлайн кредиттер тез арада берилүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок азыр биз ошо коомдук талкууга долбоордун ошо ченемдик укуктук актынын долбоорун чыгардык. Ошо азыр долбоор өткөндөн кийин анан көрөбүз да кандай коомдук талкуу өткөндөн кийин да. Азыркы кезде бул жаңы токтомго ылайык биринчиден 24 саатка же андан 200 000ден кымбатыраак, чоңураак акча болсо андан да көбүрөөк саатка эми токтотуп туруу мезгили киргизип атат. Мындан тышкары дагы контролдук чалуу жасаш керек, Сиз чындыгында эле бул тастыктама ошондойбу? Сиз чындыгында эле кредит алып жатасызбы деген кеп суроо берилеби? Кандай берилет? Мен жанакы жогоруда айтып кеткендей эле жанакы электрондук кол тамга менен кол коюуда чен коюлган да. Максимальный суммасы ошо 200 000 сом болот да. Ошо максимальный 200 000 сом онлайн кредит алууда 24 саат токтотуп туруу мезгилин биз сунуштап жатабыз да. Жакшы. Урматтуу катталуучулар, сиздер түз эфирде суроо узатсаңыздарбы? Бизде азырынча келип атат суроолор, биз көрүп атабыз, бир аздан кийин жооп беребиз да. Кийинки сурообуз ошо коммерциялык банктарды ишине жаңы тейлөөлөрдү киргизип жатканда анын коркунуч жактары эске алынабы? Мисалы үчүн буга чейин ошо онлайн кредит киргизилди, азыр болсо ошо онлайн кредитти кандайдыр бир алдамчылардан алдын алуу боюнча дагы механизм сунуштап жатасыздар. Буга чейин негизи ошондой жаңы нерселерди киргизүүдө кандай изилдөө жазалабы, кандай болот ошол? Ооба, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамына ылайык ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору коомдук талкуудан өтүш керек. Жана ар бир ченемдик укуктук актыларына биз жөнгө салуу таасирин талдоо өткөрөбүз. Ошол таасирин талдоо жүргүзүп жатканда биз жаңы киргизип аткан сунуштарды көйгөйлөрүн жана тобокелдерин биз талдап баарын изилдеп чыгабыз.
могу негизи ушул токтотуп туруу мезгили негизи мындай эл аралык практикада колдонулуп келеби? Ар кандай мамлекеттерде токтотуп туруу мезгилинин түрлөрү каралууда. Биз ошо эл аралык тажрыйбаны да карап турабыз. Коомдук талкуу, долбоор коомдук талкуудан өтүп жатканда биз ошо эл аралык тажрыйбаны да эске алуу менен биз токтомдун бекитилишине баратканда карайбыз да. Ушул токтотуп туруу мезгили механизмин киргизүүдө онлайн кредиттөөгө негизи бул канча биздин катталуучулар ошол токтомдун долбоору менен толук таанышып чыгам десе каяктан тапса болот? Ченемдик укуктук актынын долбоору Улуттук банктын расмий интернет сайтында жайгаштырылган. Бул биздин коомдук талкуу долбоорлор бөлүмүндө көрсө болот. Жана биздин жанагы коомдук талкуу бирдиктүү порталында да жайгаштырылган. Мамлекеттик бирдиктүү порталында жайгаштырылган. Коомдук талкуу ошо 26-сентябрында ошо киргизилген да. Демек канча убакытка созулат жана ошо жарандардын сунуштары эске алынабы? Ооба, биздин ошо мен айтып кеткендей Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамына ылайык коомдук талкуу 1 айдын ичинде жүргүзүлөт. 1 айдын ичинде болгон банк секторунан же микрофинанс коюмдарынан же жарандардан келген сын пикирлерди биз карап чыгабыз да, баарын толук. Сиздер ушул суроо сунуштарды кандай форматта кабыл аласыздар? Атайын бир расмий кат болуш керекпи? Же мындай дагы комментарийлер, мисалы үчүн мен жана коомдук талкуу ГАФ деген чекит сайтында дагы, ошо өкмөттүн сайтында да көрүп калдым биздин ошо токтомдун долбоорун. Же ошол жака комментарий калтыргандарды да эске аласыздарбы? Кандай болот? Биз банк секторунан же микрофинанс коюмдардан биз кат жүзүндө алабыз сын пикирлерди жана албетте биз коомдун жарандарынын сын пикирлерин да окуп карап чыгабыз баарын. Азыр болсо анда биздин катталуучулардын да суроолору бар экен, комментарийлери бар экен. Эна 77 эң керектүү маалымат, рахмат дейт. Эсен Сулайманкулов. Давно уже пора было бы принять эти меры Нацбанку. Наконец, дело продвинулось. Очень важный вопрос. Негизи эле чындыгында эле абдан мындай олуттуу маселелерден экен да. Кингсман 706. В чем заключается ваше постановление об увеличении уставного капитала? Бул болсо башка теманын суроосу экен, биз жооп бере албайбыз тилекке каршы. Дагы ушул эле Кингсман мырзадан: я просто не понимаю сути. Микрокредитные компании платят все отчисления налоги от государства, не получают копейки, и при этом еще и требуют повышения уставного капитала. Вы можете отвечать на вопрос? Урматтуу биздин катталуучубуз, сиздин сурооңузду эске алабыз, анан биз мүмкүн башка ушул уставдык капитал боюнча тема жасаганда муну көтөргөнгө аракет кылабыз. Ошол боюнча биздин дагы өзүнчө бөлүмдөр иштейт. Биз азыр болсо темабыз ушул токтотуу мезгилин киргизүү. Заморозки говорят насчет уставного капитала, намеренно сотрудники других отделов нам расскажут. Так, бул мырзаныкын окудук. Негизинен орус тилинде экен, баардык эле комментарийди окудук болуш керек. Урматтуу катталуучулар, урматтуу жарандар, анда биз эфирибизди орус тилинде дагы улантып кетели. Эгер сурооңуздар болсо, орус, кыргыз тилинде тартынбай эле жооп узатып берсеңиздер болот. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Биз сөзсүз түрдө жооп бергенге, баарын караганга, окуганга аракет кылабыз. Тогда мы продолжим эфир на официальном языке. И тема звучит период охлаждения в онлайн-кредитовании. Наш гость Азат Садыков, начальник отдела развития цифровых банковских операций Национального банка Кыргызской Республики. Здравствуйте, Азат. Здравствуйте. На сегодняшний день проблема финансового мошенничества приобретает большие масштабы, и число все-таки пострадавших с каждым днем растет.
когда у нас стало возможным, да, вот и оформление онлайн-кредитов, так как такая проблема очень много имеет место именно в этой сфере. Спасибо. С учетом развития технологий и цифровизации, Национальный банк с 2019 года предоставил возможность коммерческим банкам выдавать кредиты путем подписания кредитных договоров электронной подписью. Так, на сегодняшний день установлены лимиты по таким договорам, которые подписывают электронной подписью. Они следующие. Вот для коммерческих банков кредиты, которые подписываются простой электронной подписью, установлен лимит в размере 200 тысяч сомов, а кредиты, которые подписываются усиленной электронной подписью, для них лимит установлен 300 тысяч сомов. Для микрофинансовых организаций установлены следующие лимиты. Простой электронной подписью 15 тысяч сом, усиленной электронной подписью 150 тысяч сомов установлены лимиты. Кроме того, необходимо отметить, что Национальным банком в 2020 году, в период распространения коронавирусной инфекции, был принят порядок удаленной идентификации клиентов, удаленной идентификации и верификации клиентов, согласно которому в условиях введения карантинных ограничений была предоставлена возможность удаленно пользоваться банковскими операциями и услугами в рамках установленных лимитов. Данный порядок предусматривает идентификацию клиента по фото и видеосвязи. В целях предотвращения финансового мошенничества Национальный банк разработал проект постановления по введению периода охлаждения в выдаче онлайн-кредитов. Вот расскажите про этот механизм. Спасибо. В настоящее время Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в свои нормативные правовые акты. Данный проект был разработан в целях защиты интересов граждан и предусматривает введение определения периода охлаждения при выдаче онлайн-кредитов. Суть периода охлаждения заключается в том, чтобы дать время на раздумье клиенту после подачи заявки на онлайн-кредит. В течение этого времени, периода охлаждения, деньги не могут быть перечислены. Существуют ли какие-то ограничения в зависимости от суммы кредита? Да, длительность периода охлаждения, согласно предложенному проекту постановления, следующие. Для коммерческих банков предлагаем установить следующие лимиты. Для кредитов до 50 тысяч сомов 3 часа периода охлаждения, от 50 до 100 тысяч сомов 6 часов, свыше 100 тысяч сомов 24 часа. Для микрофинансовых организаций предлагаем до 15 тысяч сомов 3 часа установить период охлаждения, свыше 15 тысяч сомов 24 часа. В течение периода охлаждения финансово-кредитная организация предлагаем, чтобы они были обязаны сделать контрольный звонок клиенту, чтобы получить подтверждение на оформление кредита. Вопросы для контрольного звонка банки будут определять самостоятельно. И также необходимо отметить, что записи разговора нужно будет хранить в электронном досье клиента. Без контрольного звонка деньги клиента не могут быть перечислены. Да, вот это будет прям проверяться, да, действительно ли они делают вот такой вот контрольный звонок, да, для онлайн-кредитов. Да. Также хочу отметить, что, как вы отметили ранее, данное предложение вводится в связи с ростом мошенничества в сфере онлайн-кредитования. Мы считаем, что введение периода охлаждения и контрольных звонков поможет защитить граждан от необдуманных решений и мошеннических действий. Предполагаем, что это повысит доверие к банковской системе и будет способствовать развитию цифровых финансовых услуг Кыргызской Республики. До этого введен был по мере необходимости, да, в 20-х годах это из-за коронавируса ввели онлайн-кредиты. А теперь из-за того, что много мошенничеств финансовых, теперь мы поднимаем вопрос по ограничению, да, каких-то мер воздействия. Ваш отдел, когда Национальный банк, да, планирует введение каких-то новшеств именно в услугах, да, в коммерческих банках, вы делаете какое-то исследование?
Да, конечно. В первую очередь необходимо отметить, что согласно закону Кыргызской Республики о нормативных правовых актах, проекты, да, нормативных актов обязательно проходят общественное обсуждение с сектором, заинтересованными сторонами. И к данному проекту нормативного права акта а, проходит анализ регулятивного воздействия, согласно которому мы изучаем международный опыт, да, смотрим на разные риски, проблемы, которые можно решить, и все эти все вопросы, они анализируются в рамках анализа регулятивного воздействия. Да, мы это все проводим. А вот когда в 2020 году ввели онлайн-кредитование, вот был риск, да, вот такого вот финансового мошенничества? Да, я хотел чуть подправить. Онлайн-кредитование мы ввели еще с 2019 года, да, так сказать. Мы когда позволили коммерческим банкам заключать кредитные договора путем подписания электронными подписями кредитные договора, с 2020 года мы внедрили удаленную идентификацию, когда вот период пандемии был введен карантин на движение, передвижение, мы как бы предоставили возможность клиентам пользоваться банковскими услугами удаленно, проходя удаленную идентификацию и верификацию. И, наверное, завершающий вопрос, по крайней мере у меня, подписчики, еще поступают вопросы от подписчиков, где наши подписчики могут ознакомиться с полным проектом постановления, то, что предлагает Нацбанк по введению периода охлаждения. И будут ли учитываться, кстати, предложения наших граждан? Да, проект постановления опубликован на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Проекты для обсуждения». Также мы проект нормативного права акта опубликовали на едином портале общественных обсуждений. Там мы опубликовали, Хом-толку. Мы опубликовали проект 26 сентября. Как ранее отметил, согласно закону о нормативных актах, период общественного обсуждения продлится 1 месяц. И в период общественного обсуждения мы будем слушать мнение банковского сектора, также микрофинансовых организаций, также мнение граждан, которые будут нам приходить. Вы будете, в каком формате вы будете принимать эти предложения? Только официальные письма или вот в виде комментариев тоже? От коммерческих банков, да, и микрофинансовых организаций мы ждем в письменном виде, да, когда они направят нам свои предложения, замечания к проекту постановления, также вот будем смотреть мнения, да, граждан, которые будут публиковаться на разных страничках, да, интернета. Рахмат. Анда азыр биз кыргыз тилинде биздин катталуучу суроо бериптир, Жоодат Беков дейт. Качан күчүнө кирет? Бул жана токтотуп туруу мезгили боюнча, да? Эки орус тилинде жооп берип кетсеңиз. Бул токтом долбоору азыркы учурда коомдук талкууга гана чыкты. 26 сентябрдан тартып коомдук талкуу 1 ай ичинде жүргүзүлөт. Коомдук талкуунун ичинде биз коммерциялык банктардан жана микрофинансылык уюмдардан сын пикирлерди алып, баардык коомдук талкуу өткөндөн кийин гана биз бул токтом долбоорун бекитүүгө чыгарабыз да бул суроону. И на русском, да? На русском. Проект нормативного права акта Национального банка сейчас находится на общественном обсуждении с 26 сентября. Общественное обсуждение продлится 1 месяц. В рамках общественного обсуждения мы получим мнение банковского сектора и микрофинансовых организаций, по итогам которых мы подготовим свод, да, замечаний и предложений. И после прохождения только общественного обсуждения будет рассматриваться вопрос об утверждении данного проекта постановления. И Назаркулов спрашивает, как быть, если нужны средства? Нужно теперь будет ждать период заморозки? Он же еще пока не действует, да? Да, верно. Это только проект, который вынесен, да, на общественное обсуждение. Пока такая норма еще не утвердилась. Период охлаждения пока нету, да, нормативного права Национального банка.
примерно когда ожидается? Это после того, что, допустим, 26 октября вы уже все соберете, да, Мгм. все предложения, потом еще будут рассматриваться. Это все равно потребует еще времени, да? Да, ну, крайний срок, установленный законодательством у нас 26 октября, вот месяц общественного обсуждения. По итогам общественного обсуждения мы сведем, да, все замечания и предложения, и потом будем рассматривать вопрос с учетом, да, какие замечания будут Национальному банку будут направлены. С учетом этих замечаний, предложений мы будем рассматривать вопрос о том, что было вынести на утверждение. Биг С 777 спрашивает, помогите, пожалуйста, у меня 360 дней просрочка, как могу решить? Возможно, кредита. Вы в курсе данного вопроса? Нет? Если Нет, просрочка, к то сожалению, как? не могу ответить. Хорошо. На этом комментарии закончились. Уважаемые подписчики, надеюсь, вы довольны нашими ответами. И надеемся, что данный эфир будет вам полезен. Поделитесь со своими близкими, коллегами. Ну, Азат, я вас благодарю за то, что вы уделили время и ответили на наши и вопросы наших подписчиков. Я еще раз напоминаю, что с нами был Азат Садыков, начальник отдела развития цифровых банковских операций Национального банка. И мы с вами прощаемся до скорых встреч.